Tele beo le atupu le nei vai aso. Io, ele ngate na tupa le tupe a sa fata. Sa fata ato ba le tua fo, ia lua sa fata tasi, sa fata lua. Ia lela ua tufa ato le tupe makanga kupe a sa fata ai loto le anga ilisi au. Le si au ai fafasa ia na fe ei nei. Ile le I tufa ino le tupe. Vai, e sau wa le tae au ma le me tupu ai. Sau le teimi, ma le aso ma le me tupu ai. E upu masani le nao le atunu. Yo, o le aso ma le matai ngatile, o le aso foi ma le feelinga, o le aso ma le me tupu ai. Ala le ututupu. O to uio pini ta I fau watu le whafonga mai le atunu. O le se tau fe au I ai. Masa au tau wa ia I ai. Lai ai, tai o sa fata. Lai ai, tupu mai e o le tu malo. Le ai nga malosi, e malosi. La tau te mala malama mapopoto fo I le la tau tō whawhi tu na. Ale fe e leo le si au whaasalau o le media propaganda le. E lau kamale leo deported from Australia o Mr. 501. Lau kamanga koe papa I se kaiminge. Ia ta o le tau whaaleanga. Awa e sila atu I mata wa matua I lava. I le leiloa nisi mea le leima nisi atina e le lei e whasoa iai. Na o mea tau whaaleanga. Malota e fuapisi nisi a istangata. Isi nuu o maisi tu malo. Ai lewa ai o ia la tau iai. Ia vai mai. O la e whaalua I mawhawhanga solo tangata homeless I le taulanga I aukilat. Kanata. Alongo le mai o elo snake. O la whawhenga alu si homeless e tausi is tangata homeless le whiwa I le hula. O le mea ngau ke whai akua. O le whai mai. O la ngā luenga nao le whaai nai tangata whia a aima lua tufu. O ke ia le pisau o le kiripe mai. Le si au kamanga wha mai. Sa vea te whia ata I le mea leo whau. Si, o le a wha mai. O whapea o le isuia le kwa le a whau I le ngā luenga lau kamanga whau. O ke mkwa I ofu. Ioi. E kaula ngā lue kufa kupea ka ngaka ia ngā. A ngā uwha me wālue kufa mea aia ka ngaka au homeless e ngofo solo I footpaths ma mea wapenga. Oi, alo ako le si homeless e kufa mea aia isi kankala fe ala fo I fia ainga io. Masu ese me ngofo. Ia le nala le ale una uwha I atu. O le mea maali o la kamale. Ua whai ana ambio mata ngā I tangata o le atunua mese nai tamam tina matua ma a inga vulnerable families that they were seeking help with their papers, their immigration status. Aya, e mau ila kamale mea. Got all the receipts, got all the letters from all these people across the Tasman in Australia, Brisbane, Sydney, and even in Melbourne. Ne whalongolongo mai lo tua fine. Yo e whale nā tapu malua iwa. Masia la whanau. Mea la leo whatu le rilea. Ia e alo mamau. O le nei le whanau. A tangata ia na whai ila wā mio. Ioi. Mea la leo. Alo amapu lo le leilo ulu. Matua saifa le leilo ua mo ngutu mo mata awalawa ni wa aisisi ia te oi. O feita tangata ia te oi sali. Fa fena e a mio valea mai a mio lea. A lea te saua I lunga lau polo kalamba e tau tala mai ma wha leanga tangata. Wha leanga tangata a o oi. You owe the people so much money. Ole mea wha lena wale inti poti mai oi lalo polo kalamba e Australia. Under the Immigration Act of Australia, Section 501. O mai la tangata na avele mena ta o le complex e ta o le first step to freedom. Le mena fatu, e kikau kwa lai kiki mai wau te saulo te tu vai lua lo ua. Ia nau tau tala atu lo lea, o lo ua lofwa. I lo a inga, leanga o te mala malamba le lei ai. Ala fa fela na ua lofa atu te oe ma lo a inga. Ale te amio leanga lo pua I tangata Samoa, ma tangata matutua, ma alu ma ave tupe tangata.
Whawhela na whamea te alu e a fo i e tuwha mea ai I tangata fia whiola le awala, homeless people, and look at yourself. Look at yourself. Ioi, do the right thing, soli. Wala au mai, lea lava u te whai atu I ate, oi. Le teimi, e a ami atu ai oi le dean and the faculty of law school, if you are ever there. Koe te tilo I le tusi lea. Nale ua tau nuu atu, I le official lawyer sili Samoa. Whapena fo I le Palestine, Ole Famsinong, Ole Plestene, the president of the Samoa Law Society, the secretary of the Samoa Law Society, the counselors, special counselors of the Samoa Law Society, and then, of course, attention, the Chief Justice, Honorable Satusi Motiva Perez. Attention to the Attorney General's Office, President of Lands and Titles Court, Honorable Lesatele Rapi Va'ai, the presiding judge, Honorable Justice Leatoa, Lesa Darrell Clark, and then, of course, the Chief Executive Officer, the Ministry of Justice, Lesunga le Papali Tele, John Taimalilangi, Afele. Ala o se tebino wa apale ya I le tusi le na. Leanga aisea, lea ua tele tausanga walu. Olo o whapena lava o na whaawhainga luenga, ma whaau ngā le leisene o se tasi. Oli I lo ia. Ae na matua wha mao nia. O na soli ngā tula whono. O le whao o lima onga onga. Ioi, whape nāwhoi lale me te o iai. Pea o tusi atu nei ma o alu watu whafsa ngai. Ma le Dean of Faculty of Law School, you know we were all down there. What lati ngai whala o lumalo mafaufau iau me vale e whai le atunu o malau tau whaaleanga I tangata. De la mua o papai e. Whalongo la tusi le na. Wa, e umal watu I o le, I le observer. Pe la tau te talia ina la tusi lea. E publish for the public to know. Iri nufu vale le atu nuu le nei pe avava ai atua I a miu I na whai mei na whai mai. Se tasi nei na avea ma whaamasino pa ole Palestine o whaamasinonga o whanua maswafa. Ioi, whamauni al sul tu la whono, ai tatai e tui la epala na mata upu e ave I tutonu, o le pale mene whao ngā se ai le pao le pale mene. His fate was decided by Parliament and abusing the power of Parliament. It shouldn't have been done because it spells out and stated in the Constitution, the only people that are entitled to have their matters heard in Parliament and Parliament to decide their fate are only senior sitting judges of the Supreme Court. Listen carefully. And that's what it stated in the Constitution of Samoa. And Allah, utato amatana ta alo, ma oe la lea, alo mai, la me wea mi o valea mi o leanga I tangata, a o lewa e fifi, ma wa e lafi wa e musu e toi loa le me te lofuai. Why? Why are you scared now? Because you know you've done wrong to the people and by the people. Ana oela se tranka koma e manmula e kele isoli kula fongo. You come out to the open, an open forum. Come up and then say, Savea, can I come onto your program? Can you interview me on your program to set the record straight? Come on, this is an open forum, and I'm inviting you to come on board. Or even if you invite me too, of course, I will come. Ta pena le lima tui mai au me whai pele. Sei mata le tunu upolale, ko ai ngā mea le lao o ia. E whai atu lava, ai le alu e whai se mea sa, ai sau munga mena nguk te lor tala le palemia I atu oe. Na umana whai atu ia auto umana, munga mai pea tō ngutu. Ai tau te leo mai. E whesilingia a unei le palemia ma le malo. A wale mea monia. O le mea le na. E lua upu nei whanga me le palemia. Na ona tō wou mea I nā mau tō munga mai.
Ia le tala le palemia, la fai la to fau o to te fape, la tala le palemia. Pa wale mea e tupu ia o to. Na o lo to munga ma o ma mau atu i nei. Ai o a ina lango mau ai ma fale la wasi ai o to ina tu te le to tu vai mai i lau whanu mai le ele o le atunu. Ia wanti la ia. Ne la no fai atu ia tu o le fai tete o le tamalea. Ai tete me e o i lau talano. Wa ova. Ioi. E te saufe mai o mātou e whaaleanga. Ia le tamali ango tuila e poma fontoe mai fo i malimongi ma le laitu. Ai whalongo i lo ngutu. O le ngutu oe, wa tauna tapering tu oe. Ai ki lalo le volume o lau afo, o lau pulkala. E wha maari atu au tala au te whai atu. E se le onga o mbeo. Ai se le i e nofo fo ima e tilo iai. Se e nofo fo ima e step back and have a look. You see your family. O lou a inga o le ngafo fui mono. O lou a inga o le ngafa o talauenga. O le ngafo pulotu. Le ngafa a toa la na fui mono. Lea fo i fui mono ai la uri. Iwe. Tana ufa manatu atu fa pena i atu oi. Le ngafa atoa level le nai tala noi ma le swafa ma le mapuipu. Enga o le ngafa tasi o le ngafa o tasi ai Samoa. Nai wha alongo longo i upu e te lalafo i le palemia. Na lale na. Na no auto e wha manatu ia te oe ma e wha tali pēr wa o le mea nai te whēr wa i nei. E te whēr wa i ma le ngā tete umo lo tino. Te tete o vai susu umo lo vai ma lo o a umo me whai. E te whēr wa i ma lo popole ma lo whewhe wa fo e te leiloa. Tangata i o wa whewa. Aisea. Tōtā mai tangata. Now you don't show your face in public spaces when Samoa comes together in a lot of these public events. You're too scared. More scary pussycat thing or merenga. So le talo fa. Vai asu nei. Ala tu mule tu malo safatu. Ai sa. Ko la tatu wo.